Veliki pozdrav iz Zagrebačkog studentskog centra, pregršt novosti, pregršt konferencija, puno razgovora o budućnosti. Ovdje su najjači pojedinci, rekla bih, digitalne industrije. Prva konferencija je za nama, sa mnom su Ružica i Ozren iz HUDI-a. Počet ćemo s damom, možemo. Ružice, evo, kako je bilo? Prva konferencija, nekakve najvažnije poruke? Pa evo, sjajno, upravo smo otvorili, krenuo nam je prvi slot predavanja, jako smo uzbuđeni, imamo sjajnih danas predavanja, a predavanja su zapravo koncipirana slično kao što svi danas zapravo konzumiramo medije, a to je brzo, sažeto, jasno i konkretno. Koja su nekako ovako možda evo vama najznačajnija ili možda najzanimljivija predavanja? Što nas sve danas čeka na programu? Pa možda nešto, sad ovisi, znači s obzirom da smo mi marketing i medija, dva streama recimo da imamo i sukladno tome imamo i predavanja. Ja bih rekla da je sve zanimljivo svima zato što je ipak sve digital, ali s druge strane možda ima nekih malo većih preferenciji u jednom ili drugom streamu. U advertisingu mislim da bi to možda, ne možda, nego sigurno TikTok će izazvati veliku pažnju, jer prvi put u regiji da dolazi netko iz marketinga TikToka, pričati o marketinškim stvarima o TikToku tu kod nas. Krenulo je oglašavanje prije nekoliko mjeseci, tako da su svi uzbuđeni čuti što možemo naučiti saznat. Ima jako puno nekih konkretnih predavanja koja mislim da će isto biti jako korisna, od Sofascora koji će pričati o svojim društvenim mrežama, Frana Mubrina koji će pričati o umjetnosti, kombinaciji AI-a i umjetnosti, Jerka, baš sam slušala kako su ga najavili, pisca iz Valpova, koji također ima zanimljivo predavanje o njihovim procesima i AI-u, tako da mislim da će biti puno toga. U medijima možda bolje da Ozren malo konkretnije kaže. Da, možemo evo Ozrene prokomentirati o medijima. I zanimljivo je rekordan broj prijava ove godine za nagrade, je li tako? 16 kategorija ako se ne varam. Tako je, 16 kategorija i ja mislim da najveći broj prijava ikad do sada, što je stvarno fenomenalno i zapravo se pokazuje koliko su boraci sve jači i jači. Dakle, što se tiče Adriatic regije, to je sad najjača konferencija u digitalu. Dakle, zato i HUDI radi sa Samoborcima jer smo mi prepoznali da moramo se spojiti sa najvećim stručnjacima i moramo biti tamo gdje zapravo jesu ekipa iz digitala i ono što radimo moramo ko-kreirati zapravo sadržaj sa medijskog dijela. Jer mi kao Hrvatska udruga digitalnih izdavača zapravo smo ti koji sad jako puno stvari radimo, od istraživanja, od nekakvih kolaboracija između članova, od suradnji sa Big Techom na različite načine. Dakle, to je sve nešto što smo radimo zadnjih par godina i sad nam je ovo platforma gdje to možemo pokazati i gdje se svi skupimo i zapravo onda razmjenjujemo znanja. Rekli smo pregršt zanimljivosti, pregršt konferencija. Vi osobno, je li vas neka ovako posebno zanima? Puno zanimljivih sugovornika, evo i Ružica je spomenula i umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija je užasno zanimljiva i bit će vrlo zanimljivo vidjeti šta će reći Joško. Mislim da Google sad ima ovdje baš na tu temu neko predavanje, ali ono što mene zanima, pošto mi ipak jesmo mediji, bit će interesantno predavanje od Nine Štambuka vezano o ajmo reći, suradnji Big Techa i medija, što znamo da je to više manje nekakav frenemy. Dakle, tu će biti interesantno vidjeti kako to izgleda i poslije malo vidjeti kako općenito izgleda ekosustav medija u Hrvatskoj i zapravo u regiji. Dakle, hvala vam puno i sretno i uživajte danas. I vidimo se kasnije, nemojte zaboraviti da imamo i party na kraju večeri, svi dođite, svi ostanite, veselimo se.